Кабар каналынын көрчүлөрү, жалпы катталуучулар, ассаламу алейкум. Бүгүн биз Япошка тараптабыз. Ош авторынок туугандар. Көрүп атасыздар, азыр базардын сыртында. Мына ушундан да арлап тартып барып, базардын навестин ичине чейин барабыз. Эфирден алыстабай турасыздар туугандар. Мына Сивиктен баштай берейин. Лайктан урсаңыздар. Бул Беларусиядан келген Civic экен туугандар. Ак түстө 2009-13 экен. Гибрид окшойт. Гибрид экен. Басы $9000. Телефон номерлары 755 96 65 96 экен туугандар. Азырка. Стоптору көрдүсүздөр, бар жок жайынан номер өтөт, транзит десем болот. Ооба. Салонуна келсек, салон жабуу экен, коробка автомат. Механик эмес. Фит канчага фит? 650. Тонар лайктан уруп коюңуздар, элдин баары көрсүн. 650. Бүгүнкү базар зыңк болот го. 2008 1.3 объем 78 менен 34 48 63. Канча дедиңиз ака? 650 а? 650 000 сом. Мына ушундай Honda Fit. Ооба. Honda Fit, Honda Беларусия экен бул да. Беларусиядан көп келиптир. Мына жерде жаз бар экен. Жаздын ягында Fit бар экен, 570 000 дейт. Мынандайраак айдасаң. Кимден мына Fit? Бас жазылып атыр, мына ушундай көк түстөгү Fit бар экен. Туугандар, жылы кызыккандар чала бересиздер. Кызыккандар чала бересиздер. Так. 2001 го дейм, 2002, 2003. Аккорд, Honda Accord туугандар. Honda Accord. Ассаламу алейкум жигиттер. Аккорд канча болот экен? 650 000. 650 000. Машина эле тарта, машина эле. Машина 2002 1.8 экен. 556, 56, 62, 72 экен. Ана солана сатып келди. Жакшы. Ушундай аккорд экен. Көрдүңүздөр туугандар. Аккордтун баасын уктуңуздар. Эми мына жерде Fit турат, ак Fit турат. 600 канча миң дейт бул? 670 000 сом. 2005 1.3. Телефон номерларын айтайын. 705 93 96 00. Стоптору дагы өзүнүкү экен туугандар. 1.3 ушундай болот, 2005 1.3. Дискалары титан серий. Салондор жабык. Бешене көрүп алдыңыздар. Fit, кара Fit канча экен? 616 бос дейт номер. Титан дискаларда. Пулу канча экен баке? 650 тотал. 650 экен. Американец бул? Американец, 2007 механика. Механик экен да. Американец туугандар көрүп атасыздар. Пробег канча миль? Пробег 130 азыр. 131 000 миль экен туугандар. Телефон номерларына байланышса турган болсоңуздар 0 канча? 707 04 28 28 2007 15 механик туугандар. Мына ушундай американец. Япошка кылып жасап коюптур а? Тарттырып, алдыларына. Канча дедиңиз буну? 650 000 сом. 650 000 сом. Вариант жолдор кандай болот ака? Вариант жок эми, мал датам азырча. Мал азырынча? Акча керек болот. Акча керек. Жакшы. Көрдүңүздөр, чала бересиздер. Багаж тарабын бир ачып көрсөтүп коюң. Бул жакта запасной дөңгөлөктөр бар ака. Мына шумка да болупту бизде. Шумка да болгон туугандар. Бизде көрө бересиздер ушундай. Номерлерин айттым, чала бересиздер. Түшүнөсүңүз ака? Step спада дейт. Бул жерде
Tuğanlar. Akçası kaç ekan sizde? 12 bin dollar, 2004 ekabiyom ekan. Bir telefon numaraları 553 39 39 33. Çalıyoruzlar. Step. Lexus RX. 300 qancha bu? 350 mi? 350. Bağısı qancha ekan bağısı? 16,5. 16,5 bin dollar tuğanlar. Telefon numaralarını gördünüzdür. Baylanışırızdır. 16,5 bin dollar. Buna şunday. Gümüş tüstüğü. Lexus RX 350 unası. Şimdi eski alasıdır. Maşından hava alacaksın. Nal olota var? Nal içilevi? Gördünüz zaten onlar. Lantaz. Hem Naves'e gelip kaldık. Naves'e. Honda Accord. 2002-24 0755 10 40 63. Telefon numaraları. Burası olacak mı? 0771 43 60 401 43 60 500 bin son değil. Şundaydı onlar 500 bin sonken. Fitter qancha oldu? Fitter balarda fitter deydi. Fit 750 bin son. 700 binden 2003 15 çalıyoruzlar. $750. $750 bin stoplar, прозрачный stoplar arkası. Böyle açmışlar. Civic 2005 107. Honda Civic tuğanlar. Telefon numaraları 0554 56 56 54. Akçasını aytıp koydum. 690 bin son. $190 son. Gördünüzdür. Yine tartmaya gittim gördüğünler işte onlar. Beni içinde yeğesi çoğu iken de yeğesi. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору. Abxaz 2715. Nöş 0554 96 56 96 96. Abxaz nomurunda 2007 yılı paslaydan çıkan Honda Fit tuğanlar bul. 1.3 mi 1.5 mi kan? Assalamu alaikum. Sizler жақсы mı? Kaçta doğdunuz? 690 ha? Sizler şahızlık ha? 690 bin. Çala öğrensizler. Abxaz nomurunda. Bu 2005-24. Abxaz nomurundağı Toyota Camry unası 35. kuzov tuğanlar. Kızıkkanlar çalanınıza. Kızıkkanlar çalıyoruzlar. İyisi yok. Teleke baylanıştı. Armenia 2513 780 bin dedi. 2513 780. Kaça var? 780 mi?
780 değil mi? Salonlar taza ekan tuğanlar. 3'tün zatçigim maşında olur. Kırtıstan mı? 5'lik başkası olur degендей. Aka fit qanchalar? 780 mümkün ava. Demek crowncha. Crown'unuz qancha? 14,5 ming. Probek qancha bo'lib qoldi? Yılı qancha? Oldu. 2008 35 14,5 ming dollar. Mına şunday Armeniya nomurunda Toyota Crown nasıl? Tuğanlar. Crown Hibrit Toyota Crown. Honda Fit Afgaz 5. $680 bin 2002. 680 bin son 2002 tuğanlar. Bunlar şimdi. Pazarda bunalar şunday 12-11 bin 200 dolar bu жерде istep 0558 40 05 06